Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe iy'ndaba ey'shisayo. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel uMkhanyakude TV. Sila esikulethela khona abaculi abazokhipha njengoba sibheke kukudi-ke laphana wengane zakwethu. Umculi kaMaskandi owaziwa-ke laphana ngosikwebo sentambo wengane zakwethu. Usethembise-ke laphana i-album-ke naye laphana wengane zakwethu wathi uzokhipha-ke. Sike sayibona-ke laphana wengane zakwethu i-CD promo enengoma emnandi kakhulu-ke laphana wengane zakwethu. Ushilo ukuthi uzosebenza-ke noJaiva Zimnike-ke laphana wengane zakwethu. Isihloko sale album sithi umlando uyaziphinda. Mina ngiyafisa-ke ukuzwa uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula wengane zakwethu. Ake sidibane laphana kwi-comment section uma uke wayizwa i-CD promo kaSgwebo ukuthi ingoma ingakanani-ke kulonyaka kuSgwebo sentambo. Uma umusha ngiyacela wenze okulungile, ucindezele subscribe, ucindezele nebell ukuze uzothola ama-notification njalo masiphosta ividiyo entsha. Siyi-channel siyabonga. Asengifile kabuhlungu, ngithoya ngikubula.